nyirizina yabereye igoma hariya neza ni muri groupement ya Muja ni mu majyaruguru ya Goma muri teritwari ya Nyiragongo agace kayobowe n'abarwanyi ba AFC M23 kuri iki cyumweru tariki 19 ukwakira 2025 byari mu gitondo kare nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye humvikanye urusaku rwinshi rw'amasasu. Amakuru aturuka muri ako gace ndetse avuga ko abaturage bahunze ku bwinshi muri kariya gace. Ibintu byari bikomeye abaturage barahunga. Ubwo rero turi kubagezaho iyi nkuru hari amakuru yavugaga ko ibintu byasubiye mu buryo muri groupement ya Muja iherereye mu majyaruguru y'umujyi wa Goma nyuma y'igitero cyagabwe n'izi nyeshyamba za Wazalendo zifatanije na FARDC zikabigaba ku birindiro bya AFC M23. Amakuru akomeza avuga ko abantu benshi bakomeretse. Societe civile ivuga ko umwarimu yiciwe muri icyo gitero kandi byateje ubwoba muri ako gace mu gihe abaturage benshi biteguraga kujya gusenga. Sasa hari amakuru rero ubungubu y'ubutasi tuzanye. Amakuru y'ubutasi tuzanye y'ibyabereye hariya niyo nshaka kugira ngo mbagezeho neza cyane. Amakuru y'ubutasi avuga ko izi Wazalendo na FARDC zateze igico imodoka zari zirimo ndetse n'abayobozi ba AFC M23. Hari amakuru yanavugaga ko Corneille Nanga yarashwe ariko ayo nibihuha. Turagira ngo tunyomoza ayo makuru. Corneille Nanga ntabwo yarashwe muri iki gitero ariko Wazalendo na FARDC bagize batya barya mbushi abo muri AFC M23. Gira ngo hari n'ifoto n'akavideo abantu babonye kariho imodoka irimo amaraso ukuntu ndaza kugashyira ku rubuga ninza kubona uburyo nkashyiraho. Nuvuga ngo bateze imodoka zari zirimo harimo imodoka yari irimo na Corneille Nanga nkuko bisanzwe bari kujya gusura abaturage no kuganira nabo muri za Rucuru za Masisi na hehe kandi uziko hariya ariho banyura. Ndetse Wazalendo zaje no kwigamba ziravuga ngo twebwe ngo ubungubu ngo hagati ya Bunagana na Sake ngo twahafashe. Ibyo ntabwo ari byo. Iki cyari igitero shuma cyatezwe abantu bari mu nzira bagenda haba imirwano ikakaye cyane. Ni muri Goma ni muri teritwari ya Nyiragongo imwe mu makomine agize umujyi wa Goma. Rwose habereye imirwano Wazalendo zinjiyemo kandi na ahantu harinzwe cyane na M23 ariko ahantu M23 ukuntu Wazalendo binjiye na FARDC kugeza ubu ntawe nubwo birumvikana nta nubwo abantu baratekereza ukuntu byanagenze ariko niyo mpamvu twebwe tuba tuje ngo tubahe amakuru ya nyayo. Nukuvuga ukuntu bimeze hariya hari muri za Nyiragongo haracyari ahantu hari amashyamba arahari. Rero izi Wazalendo nubwo bavuga ngo ni Wazalendo ntabwo ari Wazalendo ni FDLR. Ongere mbisubiremo neza mbisobanure nubwo byitirirwa ko ari Wazalendo ntabwo ari Wazalendo ni FDLR zikiri muri ari amashyamba ya Nyiragongo. Yo bavuze teritwari ya Nyiragongo ni teritwari irimo ikomba ininga n'ikirunga cya Nyiragongo. Nyiragongo ikirunga murakizi iyo teritwari ribarizwa hari mu mujyi wa Goma. Aho rero haracyari amashyamba. Izo Wazalendo rero muvuga ngo ni Wazalendo kandi atarizo ari FDLR zo zimenyere kuba muri ari amashyamba ndetse zizi kurya mbushi zizi gutega icyo bita ambuscade. Rwose zabigezeho nubwo nta byinshi byangiritse ariko zaje kurasana n'abarinzi bari bayoboye n'abari bayoboye iyo delegation b'abasirikare bari bayiherekeje bararasana ndetse byamaze hafi amasaha agera kuri 2. Ibaze nawe amasaha 2 ari urusasu ku rusasu amasaha 2 yose nta kuruhuka. Ariko nyuma y'amasaha 2 mu isaha ya gatatu umutekano wari umaze kugaruka ariko bivugwa ko haguyemo abantu nubwo amakuru twayafatisha neza y'umubare w'abapfuye n'abakomeretse. Abantu bakomeretse benshi
nubwo tubona ngo ni batatu ariko hakaba hari bavuga ngo n'umwe yapfuye w'umwarimu ari nawe wari uri mu modoka. Iyo modoka ikaza kuraswaho ndetse igatoborwa n'amasasu bayirasheho menshi, uwo muntu akaza kwitaba Imana. Ariko izo FDLR aka Wazalendo ziyise ko bazirashe bazisubiza inyuma. Ubu noneho igikurikiyeho M23 iri kuhiga mu mashyamba hose, yatangije urugamba rwo guhiga izo FDLR na Wazalendo zifatanije na FARDC kugira ngo kugira ngo barebe ko umutekano ukagera ukagaruka muri Goma neza, kuko iri rasana ryatumye abaturage bakuka ubwoba, bibaza niba koko FARDC igiye kongera kwisubiza umujyi wa Goma, ndetse harimo abatangiye guhunga aho ngaho muri teritwari ya Nyiragongo. Bamwe bahungira mu mujyi wa Goma, abandi bajyaza mu nkambi berekeza nanone Mugunga, abandi basubira inyuma bakomeza berekeza za Sake. Abo bose bari bafite ubwoba bavuga bati byanze bikunze FARDC yaba ishobora kwisubiza umujyi wa Goma. Ariko rero nubwo iyo ntambara yari ikaze, ayo masasu yari akaze ku buryo bukomeye cyane, byaje kurangira habaye intambara ikomeye, amasasu aza guhagarara, ariko ahagarara ku buryo byari byateje ikibazo mu baturage cyane, barahunga, induru ziravuga. Hanyuma rero ese M23 ibivugaho iki? Turashaka kureba ese M23 ibivugaho iki iby'iki gitero bayigabyeho, ze barebere. Hanyuma rero mu gihe rero M23 yo ishaka kugira iki bivugaho, dufite Twitter yabo, babinyuje kuri Twitter bagira icyo babitangazaho. Baravuga bati rero mu gihe Tshisekedi yakabaye yubahiriza amasezerano y'Idoha, atariko abantu muri iki barimo abashyigikiye Tshisekedi barimo Wazalendo na FARDC, ati bagabye binjiye mu bice M23 igenzura ahitwa Nyiragongo. Hanyuma rero batangira muri Kivu y'Amajyaruguru, batangira kurasa. Ariko rero kuri inshuro rero na M23 nayo yemera ko Wazalendo koko barashe hariya muri Nyiragongo hafi n'umujyi rwose wa Goma, induru zikavuga ego komana nyagasani sha barashe ibintu birakomera. Kuko iyo M23 igiye kuvuga gutya tumenya ko ibintu biba ari ibintu bikomeye cyane ko gusa, ariko M23 ikavuga ko ibintu bisa naho ari amakabya nkuru, ati nibyo rwose babinjiye basa naho ari inyeshyamba, barapenetra bararasa, ariko ntabwo ari ibintu byari bikomeye ku buryo wavuga ngo ni igitero ngo bagabye ngo gikomeye. Ibyo ngibyo M23 igenda ibigarukaho cyane, ariko ikavuga ko bahise babasubiza inyuma, ubu bari kubakurikirana, ndetse ubu ibintu byamaze gusubira mu buryo. Reka turebe rero wenda nkiri ahangaha ukuntu byifashe.
niba M23 itarashobora kugarura amahoro neza muri Goma no mu nkengero zayo muri Kivu Amajyaruguru, kandi niho yafashe ahantu hanini cyane, ibi bintu igomba kubyitaho ku buryo igomba no kumenya ko aho yafashe igomba no kuhagarurira umutekano mu buryo bwiza kandi bugezweho. Naho mu gihe izi wazareno na FDLR zikiri kuza zikaba zarasa zikarasa abantu hariya, zigatega zikica abantu, byaba ari ikibazo kigikomeye cyane mu kibangamiye M23. Gusa ikindi gihari ugomba kumenya nuko M23 hari isa naho yumvaga ko yamaze kuhashyira umutekano uhagije, ikavuga iti reka twebwe tujye guhangana n'ibitero by'indege zaba drone cyangwa Sukhoi bya za Warikare na za Masisi na za Rucuru, ariko hano ho nta bitero byahagera by'indege kuko twabisubiza inyuma, ariko hari niho bigikomeye. Ariko bakibagiza ko hari amashyamba menshi akirimo wazarendo hakabamo na FDLR bashobora isaha ku isaha kwangiza umutekano M23 yagezeho. Kandi wibuke ko no mu masezerano wazarendo ivuga ko yo itazigera ihagarara kurwana, kubera ko mu masezerano yo guhagarika imirwano yo ntirimo. Ibyo mubyibuke. Icya kabiri mugomba kumenya nuko wazarendo irimo imitaka itatu. Hari wazarendo nyirizina irwana nka wazarendo, hakaza FDLR irwana nka wazarendo, kugeza ubu none na FARDC nayo iri kwiyoberanya igakuramo uniform ikarwana imeze nka wazarendo, bakaba ari imitwe itatu yihurije hamwe irwana yitwa wazarendo, kubera ko wazarendo yo batasinye ku masezerano yo guhagarika y'agahenge ko guhagarika intambara. Ibi rero bituma intambara ishobora gukomera ku buryo bishobora kuza guteza ikibazo mu buryo bw'imyumvikane n'amasezerano no kuyashyira mu bikorwa. Kuko iyo baje bakarasa gutya kuri M23 bita biyinjiza mu ntambara direct nayo, hanyuma bigatuma ya masezerano y'agahenge ahita apfapfana burundu, kuko M23 ntabwo ajya kurasa kuri wazarendo ngo bavuge ngo M23 arashe wazarendo ngo ubwo ngubwo ntabwo arashe kuri FARDC ngo iri kubahiriza amasezerano y'agahenge ko guhagarika intambara, n'ubundi yabayinjiye mu ntambara. Icya kabiri, ntabwo wazarendo izaza ngo irase kuri M23 ngo M23 bure gutanga ayo matangazo atabaza ivuga ko bishe agahenge ko amasezerano y'agahenge yo guhagarika intambara. Ibyo ngibyo bigomba guhora ibiganiro bipfa n'amasezerano agapfa, kubera abantu bitwa wazarendo badashaka gushyira intwaro hasi. Nabyo ntabwo bikunda, ntabwo barashyira hasi intwaro rwose. Wazarendo ni babaya sana. Ubwo rero ikibazo gihari rero ni icyo ngicyo gikomeye cyane cyo kuvuga ngo M23 iramenya irubahiriza gute aya masezerano y'agahenge yo guhagarika intambara mu gihe ahantu hose yatatswe. Kandi reka mbabwize ukuri, muri Kivu y'Amajyaruguru M23 ntabwo bihagaze neza ibyayo. Yaragiye ishyira imbaraga muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo ibashe gukontorora ebe ko yanafata Uvira, cyane ko biri mu nzira za hafi. Turaza kubigara ko tugendeye ku makuru dufite, ariko siko bimeze. FARDC na wazarendo bongereye imbaraga zikomeye cyane haba muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Baba biyumvishaga ko M23 yumvishaga ko Kivu y'Amajyaruguru ishobora kuba iri sécurisé, ikavuga iti reka twebwe tumanuke tugiye kongera umusada muri Kivu y'Amajyepfo. Iza gusanga ahantu hose FARDC yamaze gufata umwanzuro wo kugaba ibitero, ikabigabira rimwe ahantu hamwe icyarimwe, kubera ko abasirikare bo irabafite ni benshi kandi n'ibikoresho birahari.
nk'ubu ku munsi w'ejo hagabwe ibitero ahantu hagera kuri 5 ngiye kukubwira ahantu hagera kuri 5 hagabiwe rimwe ibitero ariko ndaje ngende mpavuga hamwe ukwaho haraho M23 nanone ku munsi w'ejo hari ibice M23 yafashe muri Kivu y'Amajyepfo ibyo nabyo ndaza kubigarukaho hari ingabo z'abarundi ye baba data we zazinze utwangushye n'ubu ngubu ntago mashini irakira video ngo dushyira video ingabo z'abarundi bari guhunga ingabo z'abarundi ziri guhunga ejo ndaje mbibahe ndaje mbibabwire nubwo video bitari gukunda neza cyane ingabo z'abarundi ziri guhunga ndabifite ahangaha ubwo rero reka iyi ngingo tuyisoreza ahangaha gusa M23 yatangaje ko ibi bitero byayegabweho atari ibitero byatari hajemo n'amakabya nkuru ya Wazalendo bakavuga ko ngo nakorere nanga ngo bamurasiyemo ngo yakomeretse ngo agize gute ariko ibyo ngibyo ni ibihuha ntabwo ari byo kone nanga nta kibazo afite nta wigeze amugeraho nta wamurashe gusa nyine ibitero byo byari bigamije no kumwibasira kuko amakuru atugeraho ari uko nguko